Chak peyi nan Amerik Latin gen yon footboler aktif ki pi bien paye nan aktualite a. Gen kek klub ki kache katite exact yo touche. Non pam, se Lili Haiti e jodi an nou pral wè footballer ki pi riche nan chak peyi yo. Pa bliye, abonne chanel sa e peze ti cloche la pou pa rate yon nan video map kontinye poste yo. An nou komanse. Neymar de Brésil touche apre près 37 milyon euro nan yon ane kom sale. Miguel Almiro nan Paraguay ki nan ekip Angleterre, se l'ekip pi gen piye nan Paraguay. Dominikien yo pi bien paye se Mariano Diaz nan Real Madrid. Nan El Salvador, Darwin Seren kap jwe nan ekip Etats-Unis avek yon salaire de $300,000 par ane. Football ekip pi bien touche Equateur se Antonio Valencia nan Manchester United ak $6 milyon par ane. Messi soti nan Argentine, se l'ekip pi bien paye nan monde la €40 milyon par ane. Perivien ki touche plus la se Farfang, la Russie yo paye plus que €3 milyon par ane. Nan ki ba se Osvaldo Alonso li jwe nan Ligue Etats-Unis. Venezuelien ki touche plus la se Randong en Angleterre yo paye plus passe $4 milyon. Costa Rica se Keylor Navas ki touche plus. Nan Puerto Rico se Héctor Ramos ki ap jwe Malesi. Alexis Sanchez soti nan Chili se li yo pi bien paye. Li nan Manchester United yo paye $37 milyon par ane. Nan Honduras, joueur ki pi bien paye se Choco Lozano. Héctor Herrera nan Atlético Madrid se Mexique ki pi bien paye nan monde lan. De Guatemala se gardien Ricardo Jerez ki jwe nan Ligue Colombienne. James se Colombie ki pi bien paye. Nan Nicaragua se Juan Barrera. Roman Torres se Panamien ki pi bien paye ak $700,000 aux États-Unis. Luis Suarez soti Uruguay se yon nan meye paye nan monde lan. Bolivie ki pi bien touche se Marcelo Martins ki en Chine li touche presque $5 milyon par ane.